Yes. Thimo ni Samsung Galaxy M51. Wanduika muthikireria ni arameona wega. Mino ndrona ina nginya gicuri twa ni kiria. Ino ndehana kiria. Jugwa. Iko ina machungwa. Iko iroka ina machungwa. Na cons. Ni nyamu iroka ina machungwa. Na ina cons. Chakugira mwana hau. Na ina nona ni Jerushua iretwo do not accept if seal is broken. Yes. Ugo niguo kogo is new. Kogo na ithu tutingiamba kumehingura. Acha. Tutingiamehingura tondu tito. Nigetha mundu uria ugutwika ati niwe successful bidder. Tiari ona ndimuheritwa na ngaheo nginya ona namba yake. Yes. Ya successful bidder wa thimu ino. No yo niwe ndrona tari uguthie nayo. Ketumuhurire haha na ndumuhurire na thimu we haha. Live kuria kwa Kameme FM official. I'm telling you. Dona aretwo Ann. Aretwo Ann. Ann. Yes. We mwega. Ndi mwega fiu. Kainde ukianiriirie radio yaku we. Wahoria. We ndiwe uretwo Anio. Gitagwo Ann Ndongo. Ann Ndongo. Yes. Thank you. Atiriri. Ni ukuiguite tukiuga ithaini riri ni tukorwo tukinenganiriria thimu muthemba wa Samsung M51 ya kuma kuria kwa Haulo. Ni jikuire. Waigua wekire atia? Nyambiririe tu ogulagia uthikiu. Alafu venye nili uria njuthire ndoa ngerwo anipole nikarushanisa simu. Ndatigana nayo riu ndambiriria guthaka na mwana. Riu ndatigana nayo. Ni undu wa kwirwo pole. Tondu ngeretie maita maingi. Riu ndeciria inakuanga tu ya uongo. Na riu ri wambiriria guthaka na mwana. We ohorerete oro hau. Riu ri atiriri uthaka reke turie ugurire thimu ino migurire maita ta maigana? Almost 10 times. Iria we umigurire ukageria ukiragwo pole. Riu ndirakenda gwikumenyithia atiriri. Thimu ino ni yaku. Thimu ino ni yaku. Na thimu ino wamigura ciringi 170. Nima kana ni maheni? Nima ndekira jikira mwiso 170. Ya mwiso wekira 170. Riu thimu ino ekire yaku. Amen. Thank you. Riu no ukumenyithia na guku guo gwitagwo cinia maji. Ngikumenyithie uria we ukwigirira thimu ino no ri gugukinyira wiku. Ndikitengela. Haha. Ndugitume boy yaku ya nduthi. Mire uke guku studio thimu ikurehere. Ndi boy ya nduthi ngukoretwo ndafutwo wira. No kuvutire muru uguo. Muhindi. Muhindi. Etagwo atia tuthie gwake umuthi turare gwake tukimuhura bara atari ona. Mutiko muhura ni contract ithiru. Koguo ti kuvutwo ni contract ithirire. Kuvutwo tondu gukiri andu matigirwo amwe matwainuka. Nake Ngai na githi ndagikurathima na thimu nigetha uhote kurangiriria nigetha urore kana ni ukuona handu hangi. Ni nathi na mbere na gutha cio thingi nyingi thia 300. Na githi ndugukiona maundu maku makorwo me sawa. Ma. We gitugeithirie kana kau ni kahika ni kairitu. Ni kairitu no ukageithie ni karagia. Getagwo atia? Clarissa. Ate Clarissa? Clarissa. Ritwa riu nie ndingihota gutamuka gatiko kere kageithio ni guka. Kere ni kageithio ni guka we. We Elisa. Sasa. We kwa nini hamjakuja kutembelea babu? Kwa nini hamjakuja? Mtakaa mkesho? Sawa, mkuje mtembelee babu. Yako hapa kwa studio. Thank you. Sawa, ina ihinda riega. Thank you muno. Izo kumenyithia ria thimu igukinyira. Sawa, nimeshukuru sana. Asante sana. Aya. All the best. Thank you. Kini sawa.